2000 сүрбе 2 сыллаққа Российская Федерация культура министерствотын культура национальный бирегин чечитинен муниципальный төмелдери ремонтнахынга субсидияга конкурсный отбор билдирбите. Төмел коллектива бу конкурска кыттарга быхарнылынан үлелехин керен барбыппыт. Гыр катараттыбитинен конкурска саяпканы тодуру дебилдеригер капитальный ремонт проектный сметный документацията белем болуктага ыйылдыгыл жерде. Манна улуспут бахалыга Степан Анатольевич Саргыдаев быхачыйöһүнүнен түмелбит диетин капитальный ремонтун проектный сметный документация тоңухулдан онно септөх үп карчы көрүлден конкурска тодору кыттар кых бар болбута. Ол түмүгер 2000 сүрбөй сылга биһиги түмелбит конкурсы гайбытын туһунан юрүләк солун келбите. Onun 2000 сүрбөт сыл саахаттан ремонт сагаламыта, онна бу сыл 6 сүрбөт 9 күнүгер буланнамы түлелер толаннар түмелбит диете үлетин сагалата. Бедерен үлетин көйен ПД инжиниринг агас петнестяхтелте салаячы генеральный директор Платонов Гаврил Иванович ылан олус петнестяхтык качестволактык бары бол жоктора тутухан элемөн үлетин түмүктәте. Саңалы терениге улус салтада эме үп көрін, стенделер кириге мебел саңадылынна.